Assalamu alaikum ekendeshler. Bugün 20 iyul 23-yıl. Çoğun aябай чоң складқа келіп, шырын жүгжіктің өні. Az күттірам, az ертеменге saat 8:30 болды. Бишкекке келсең ош тұтар, Москвада да ош тұтар. Америкаға келсең дағы ош тұтар, Ошта да ош тұтар. Атай Ош, жаң компания. О жерде Қырғызстанның желегі, Қырғызстанның толору, плат. Шындай. Жаң компания кірді, башта трактың номері 19 болчу, аз 21:57 болды. Шындай достар, алып келеді да ұқсайды, о жерде еле офисім ал жерде екен. Тосып қойып тұр. Маған мұнда жилет берді, мұнда жилет киіп ал дейді. Киіп алып тұрам азын ана. Жүктейлі че? Ұшыл ұқсайды жағым. Жабыл мескен. Жүктеу баштады, ұшы тұрбай. Бірден жүктейін деп, үшен алып келіп бірді. Жүктеп отады. Аз мен жүктеп отқан жүк 10.000 паунд. Мен Иллинойс, Чикагода тұрам. Мен аз Иллинойс, Жюлетті тұрам. Иллинойс, Жюлет. Кете тұрғаны бұл Нью-Джерсиге кетеміз. Бұл некен біле? Алюмин профильдер екен де. Алюминиевый профильдер екен. Ошонда 10.000 паундың 4,5 тонна болады. 4,5 тоннаны жүктеп кетеміз. Bir қатар жүктеп алдына. Арқасына маңдай. 2 қатардан жүктеп отады. Шығылып полный прицеп жүктел өткен 4,5 тонна алюминиевый профильдерден. Андан кейін үстіне шалча жаба тұрған болса, жабамыз болса, шойынша байлап тұрып кетеміз. Туғандар ішті қыл отады. Мындай болған чоң склад екен да. Мына жерден нарағында Amazon деген интернет магазин бар ма? Ошоның склад екен. Чықтым, жүктеп чықтым, еме мұны байлайын еме. Мен байлашам ештек емес, жап-жаңы дөңгөлөгүм жарылып қалып тұр деп болма. Азыр қандай қылып байлаш керек, иімнеле алмаштырыш керек бей. Дөңгөлөктің кебетесім не кіріп кетті олды кене? Не кіріп кетті олды кенем? Жемнандай баяғы баштағы машинада пистолет бар ле, тыр-тыр-тыр дегенші. Менде же пистолет жоқ. Қандағым еме? Запаска бар. Запаска бар жаңғы. Алмаштырышым керек ем, мұншы. Домкратмен көтеру алмаштырбасам болбайды. Домкраттар нөлевой да, іштетілігі. Домкрат, баллон ключ, башқаларды алдым. Ешікте 32 градус. Көлөкіге артыме мұнда қойып, үш жерге қойып басам. Майым бар, еріп кетеді қой. Шында қойып алсам. Жақшы болады екен, мұнда қойып алайындағы. Бұл жерге жақшы қалыңырақ көлөкі алмаштырып басам. Запаскам ол жерде жап-жаңа бұлда қойылық нөлевой. Мұны қойып, анан жолда мұны жасат олауыз да бұйырса. Ешкімге мешайт қылбайын деп мұндайынан әлі тұрдым. Анан 5-6 мен жауап турасынан тұрбайчы. Азыр ем баштайлы. Bunu yerге қойыш керек. Қызықтың бары алдыда олады ұқсайды. Мынауы 4 тонналық екен де. 4 тонна деп тұрбай. Прицеп өзі бош, пустой айтқанда 3,5 тонна да. Пустой. Үстінде жүк бар. Шоменен қошқанда көйіп кетеді. Үстінде 4,5 тонна жүк бар. Өзі 3,5 тонна олса 7 тонна. Бұл 4 тонналық көтербейді атынау. Қанша әрекет қылдым, көтербейді аты. Емі башқа 20 тонналық чоң әлі онда сатып келіш керек. Прицепті үзет ұқшай, үзіп машинамен барып сатып келбесек, башқа не қыламыз, әйлі жоқ. Ойланып прицеп чечмей олдым жігіттер. Прицепті чечіп, анан кейін барып домкрат алып келбесем, олмайды. Домкрат алып келіш керек тағы башқа. Мынау білесіңер, мынау страховочный да. Страховочный, мынау трос болса, мынау жерден байқай қоқыс прицеп үзіліп кеткенде, бұлдағы үзілет дағы, ошында прицеп автоматически тоқтап қалыш керек. Ошында. Мынау олсы замогы. Шынылы көтеріп қоғыз болды. Страховочныйді чечеуіз. Олды. Неке. Емі. Мынаны бұрайыз көтерілет. Чечеуіз, барып көлеуіз. Домкрат сатып келеміз дағын анан алмаштырамыз. Бүгін 35
Çıktım da. Ne ama trak. Ildı işte turup kaldır da. Ul döndü. Kötörüstü koyarasın heremç. Sana götürüm yok. Üstünde cük var da iş aç. Tartık var. Bak yüzdüm. Ben de hatta olacağız. Her reiste şunda bir demede. Ötken reiste nomer yok. Andan baştaki reiste prasroşun nomer. Andan baştakısında dokument yok. Ya arkadaş. Balon jarladı. Oh, gitti gen buyursa bismillah. Jönödüm жақын жерде 4,5 mayl eкен. 4,5 mayl bir 6 kilometr болуш керек. Ошондой жерде Автозон деген магазин бар. Автозапчасть саткан керектүү ачык саткан жер бар да, ошол жерден барып чоңураак домкрат алып алайын. Мурун айдап жүргөн эремде акырымдечи эмне бар болчу жана билесиңер автомат тыр деп. А мында жок. Азыр эми терлеп өз алмаштырабыз. Автозон деген магазинди көрдүңөр, светофордон бурулганда эле ошого киребиз азыр. Кирип алабыз азыр. Автозон деген магазин. İçinde бардык нерсе бар. Майдын түрлөрү, фильтрдин түрлөрү, каалаган нерсени табасың да. Бисмилlah. Аккумулятор жана башка. Көрдүңөр, мындай жабдыктардын бардыгы бар. Чоң, аяйчы. Бизге керекти. Полик десең, полик, чехол түрлөрү бар. Ушул жака келип алсаңар болот. Рулдун чехолдору. Бизге керекти. Бизге кайгы болду. İsteylik. May almaştırganı mындай алып алсаңар болот да, мындай. May almaştırganı. Майдын түрлөрү турат бакта. Жок кой, бияқта. Биз деген нерсени таппайбыз го. Сыртабыз. Аккумулятордун түрлөрү бар бияқта. Кичинекей машиналарга десеңер, кичинекей машиналарга ана мындай аккумулятор неме домкрат көтөргөндөн коюп кое турган страховочныйлар түрлөрү бар экен. Мында чоң домкрат бар экен. $214-215 экен. $65. Bundan plus taksi деп коет, жана немеси болот. Налогу. Чоң кичине ар кылы бар экен. Биз эң чоңун алышыбыз керек. $80 экен да. Чоңун алышыбыз керек. Насостор бар экен. Калаган. Бул жакта предохранительдер. Лампочка. Жана башкалар. Толтура. Ачкычтардын түрлөрүнүн наборлор. Hazır mı kayısını alalım, şunu karab. Alıp gidelim birisi. Ben 20 tonnalık aldım. 20 tonna. Hazırma төлесек. $79. 99 ile gördüler. Taksmeden 86. 99 bulup kaldı. $86 töledim. Aldık hemen. Kucakladık kettik. Dostlar, şunday yerden gelip alsanlar var. Dev satat bu yerde. Kettik. Gelip de kaldık mınake. Hazır barıp almaştırıp alsak buyursa. Bugün ertirak жүктөдүk, ertirak ketebиз деген жакшы ойлор бар эле, мынандай болуп, бүгүн да кеч кыла турган болдук. Эми эле эчтеке эмес. Азыр кетип атып баллонду бир жерден жасатып алышыбыз керек. Эмесе өткөнкү рейстегидей болуп жүрбөсүн дагы. Мындай болгон склад. Кире бериши мындай болгон склад. Şu skladтын ары жагында да биздин трейлер токтоп турат. Ачы эми. О машинасында отурат. О бечара отура берип фигуралар качып кеттир. Өз негизи мына американецтер бак фастфудту көп жеген үчүн аябай семирип кетишет да. Жана эле кетип беришет.
Bizikindey kaynatan şırpılarını içmeydi de bular. Bular geçke KFC, McDonald's, şu hamburger menen. Geldik dokeler. Açıp koyalım bunu. Sırasıyla trailerde ulaganda kılıp koyaylı. Baylaylı da jönaylı. Naka sizlerge raspakovka kılıp janağı telefon jana başka narsaları satып alganda raspakovka kılat koy. Şunda nesi var eken görölçü. Bunların gereği yok. Bunday götörgüçler var eken. Bunday başka bolgonu şulay köyleken götörgüçleri. Nege alıp aldık buyursa 20 tonnalık. Şul tomen alınıp kaldı hem almaşlar Allah. Başka işte geçecek o şu ekoleken boldu. Nege çağırıp aldım. Sizler göstereyim. Nerge mıhtılıp kettir nege. Şunun için jel içip ketkende. Bu öz жаңы balon. Bilesingler trailer жаңы, bardıq nesesi жаңы. Nege balon jarılıp kalışı mümkün desem, şu mıhtılıp kettir. Запасканы чарайлы. Запасканы дагы мына. Мына жерден да көлөккө качып кеттир деп коела. Жана көлөккө койбодум беле. Мен келчи ошо көлөккө да жок качып кеттир. Эми тамайлы запасканы. Запасканы алып келдим. Жеп жаңы. Коелим. Мына алып барып местасына коелу. Бар жоктан терчип кетти. Hem bular jinaylı. Zapaska'nın orduna koyulu. Dostlar, nandayla, kadimkideyle fark yok da bunun için maylap duruş gerek. Dağılıç. Maylap duruş gerek. Olmasa maygal kalsa kıyçıldap, bunu cep koydu. Çıraylı kılbında alıp maylap. Başkanım yaka. İçine maylap koş gerek dedim. Oldu değil mi? Koş havuz buyursa. Demi koşuyoruz. Nake tartıp bardığını jinap sınqidip salıp hem koş soğala getirip buyursa. Döngölekte nere koyup koyuz. Bunu unutawız da. Bunu mına jergele koyup koyuz üstüge katır oturubay. Peki koşup aldık. Maylap arıncaklar döngölek bu jaka salıp koydum. Saat 9'da geldim bile bir yarım saatte ele jüktödü. Hazır saat 12 oldu. Şu malga çeyin. Gün ısık 35. Erip kettim amaç. Kettigen buyursa. Da buyursa mına. Jönödük saat 12 oldu. 9:30'dan beri uçmayan uğrağızda. Dostlar yolda gelesek jamur javırdı. Jamurda geleytam. Anam men bu maşinanın içindeyim. Adına akırını aydap durayın da baykuşlar öpüp ketsin. Mataskilçenler geldi de arkamda jantan beripçe. Janda. Bunda daha birisi ketedi. Men артында келеткен да булар чагы светофорго келгенде атайын видеого тартайын деп буларды алдыга өткөрүп койдум да. Жан каты жабады. Булар эми айла жок токтоп турганы. Болбойт да эми мост болсо го мастына кирип турганы болот. Анан болбосо айдап кетип атышат. Айла жок. Мен Иллинойс Джулиеттен Нью-Джерсиге кетип баратам. Бул 30-чу ЮСК. Бесплатный жолда. Ошо ушул жак менен кетсең арзан болот. Болбосо эти жолдордо акча платный. Анча-мынча эконом кылып көрөлү. Жүзгө болбосо дагы хозяинге пайда болот. 1 saat нары, 1 saat бери да. Эртерээк барбасак 1 saat кечирээк жетебиз. Жамгыр токтой элек. Жана боюнча күн кечтеп калды. Күн батып эшикте. Жана алдымда 2 мотоцикл кетип барат, заправкага кирип кеткен. Бир аз жүргөндөн кийин заправка чыгып калды, кирип кетти. Анда мен жолду улап келетам. Азыр жолда келетсем дагы алдыдагы 2 мотоциклченди көрүп калдым. Атайын катуураак айдап ошолорго жетип алайынчы деп
кичине кытыраак айдап атам. Мен да жолда заправкага кирдим. Алар да жолда заправкага кирди. Же ошолорбу, алар эмеспи? Анда жамыр жаап атат, эки мотоциклчилер кетип атат. Булар да поворотча бир жака кирейин деп атат. Ай, ошолор экен. Жана менден Афганга өтүп бир 5-6 километр жүргөндөн кийин заправка бар экен оң жакта. Ошол жака киришти. А мен кыйла айдап андан кийин жолдон мен кирдим. А буларды ошол жерде жамыр токтогонго чейин калды окшойт десем, андан кайра жолун улашыптыр да заправка кылып алыпчы. Мынакей достор, кечки саат, түнкү саат 1:35 болду. Ак көз, кара көз бардыгы уктап атат. Мен да ошолордун катарына келдим. Мондо реф иштеп турат да, мунун жанына эч ким койбой коюптур да. Реф иштеп турат, уйку бербейт депчи. О жактар полный забитый экен. Мен да ушул жерге эс алайын. Эртең мененки 5ке чейин эс алабыз, саат 2 болуп атат да, почти 3 саат. Анан кетебиз. Реф иштеп турат да, угулбайт эчтекечи. Уйку бербейт, ошон үчүн көпчүлүгү бул жактан качат да, мунун жанына укташтат. Айла жок, башка места жок экен. Ушул жерде 3 саат эс алып алайлы, эртең менен кетебиз. Кудай буйрса. Мейли, жакшы эс алыңыздар, эртең мененге чейин эс алалы. Кутман таң барыңыздарга. Саат маңгырала, адамдар уже кете баштады. Саат 5-тен 3 мүнөт өттү. Азыр жөнөйм, буйрса мен дагы 4:30-да турдум, бет алып, жууп, тарат алып, намазды окуп андан кийин азыр жөнөгөн атам. Я бисмиллахиррахманиррахим. Стадакырын жөнөйлүм. Эмесе үспөйт кылбай калабыз, жетишпей калабыз иншалла. Kenendirak albasan, mol jağa tiyip kalabı deysin. Kenen da jakşı. Jakşı kenen eкен. Mына жактарда бошоп калыптыр. Мына жактарда бошоп калыптыр. Мына жерде бошоп калыптыр. Адамдар кетип калышыптыр уже. Кетип атат чыгып. Ушундай достор, кеттиген буюрса. Мына да бошоп калыптыр. Түнү келгенде бардыкча аркамда да келет атат. Онда бир, мына бош. Мына жерде да бошоп калыптыр уже. Сонун болуп күн чыгып атат. Жолдо келатканда туман. Азма перевалдан ылдый түшүп баратам. Анда тумандар көтөрүлүп, күн чыгып, сонун боло баштады. Жандан бери туман болуп, караңгы болуп аттылы, таң атып. Мына природаны. Ай, сонунда природасы. Мына бул экранда жанып турган ошо горный тормоз. Мына жерден басып коесуң. Ылдый кетип атканда. Анан тегизге түшкөндө кайра басып өчүрүп коесуң. Таки азына өтөгө чыгып кетип атам, мынаны басып коем. Алды. Өчтү. Кеттик кайра. Ылдыйлап атканда басып койсоң, мотор өзү менен өзү токтотуп, тормозго көп колодкалар кызыбайт да. Кечке тормоз менен чөп турган болсоң, колодкаларын кызып, жүкү орда анан не алып кетет. Буйрса жетип калдым. Айларлап кетип атам. Сол жагында жүгөрүнү макадейт, акадебе ява дейт да бияга. Бүт эле жолдун бойлорунда ушундай жүгөрү койуптур. Поля кетип берген поля. Бул жер го да кичинекей экен айылына. Мына тарабаны караңыз.
ушундайдынчы мына летний вариант экен, зимний варианты бар атарабанын. Поворотниктери бар, фаралары бар, аттары дагы бир аябай сулуу, атайын ушундай жүрүшөт. Поворотниктери жаап алышып, аварийкаларын жагып алышып, атарабалар менен. Көрсөң аяк кызыгасың. Жаман сулуу аттарды ушундай үйрөтүп алышкан. İçine çıkıp alıp jasan giyin alışat. Taptaza olup kasım şunları giyip içine oturup alıp прогулка kılışat. Al жақта, оң жақта завод бар екен аябай чоң. Ал жақта. Beş минутта уақыт қалды. Мына мосттан өтсем, өтіп тұрып эле ылдыйга түштүрүп берет экен. Бул жагы бир катар каршы тилкеде эле эки катар жүрө турган мост экен. Бұл Филадельфия, Пенсильвания. Бұл жақта да аябай көп мекендештерибиз. Мен жүгүм Нью-Джерсиге, ошол Нью-Джерси менен Пенсильваниянын мына чегарасына келди. Мына суунун аркы бетине Нью-Джерси, берки бети Филадельфия болуп калат окшойт. Жакшы билбейт экенмин, бирок ушул жерге берет экенмин да. Азыр картадан карасам, азыр өткөндөн кийин эле бир аз жүрүп туруп эле солго кирет экенмин. Аябай чоң мост экен, бирок мына тар. Мындан да чоңдор мост бар эми. Айтайын дегеним, темир тезектер менен арка кылып кандай колесо кылып койгон мост экен да. Азыр буюрса беребиз. Бул жакта күн жакшы экен, погода. Кече жаан жаап атты эле. Бул жакта жаан жок экен. Geldik buyursa. Жолдун оң жак бетинде турган зданиянын улан түскен. Кайсы жагына жүрөт экенбиз муну. Мынакей Кудайга шүгүр келдим. Азыр алар чечейинен бир сыйра чечип, ары бери жүрсөк, мен бир досум күтүп атат. Стоянкада. Келсең чогуу чай ичейли депчи. Азыр жүрүп коюп батыраак барайын. Мынакей буюрса жүрүп баштады. Бир палеттин ары бери жүрүп коюптур. Мынау наркын ташыбай, мынаны жүрүп койгой дейм да. Бул чекеден складдын ичине алып кирип, полкалары бар экен, ошого жайгаштырып атып. Мен коюп койбойбу. Барам өз билгенин кылат да. Жерге жүрүп койсо отур, а? Мен кете берем. Мени кармабай. Мына алюминий профилдер экен да. Бул складдын ичине өздөрүнүн полкасы бар экен. Булар да бул жерден сатат экен да. Интернет магазин. İçine жайгаштырып атты. Мына эми өзүбүздүн номерди таптык. Тактык өткөндө башка номер тагып алыпмын. Мага берсе тагып алып кете берем деп тура. Мына сен номериңди берди, карабай эле алып тактым, ошончо кеттик. Анан кийин баракка Калига барып, Флоридага барып келатып, документтерди бир сыйра карап аттым эле. Карасам, номери башка, документ өзүмүнкү, номери башка. Шундай. Азма жүрүп жүрсө, кетели да мен Алмаз деген бир дос тракстапта күтүп атат. Бар экөөбүз обед кылайлы. Чогуу. Аныкы да кудду ушундай траги бар. Азыр кетебиз. Мына Тией деген заправкага келдим. Мына Тией деген заправка. Тракстапта бул. Ушул жерде жана Алмаз деген досум күтүп атат. Ел досум чай ичели деп азыр сен келчи уктап турайын деген. Азыр уктап атса керек. Кайсыл чекеде уктап атты болду экен, азыр трагын кыдырып карап табабыз. Кирип эле таап алдым го. О, кычыктан көрүп калдым. Силер көрүп калдыңар мына, мына кычыкта турат. Мына кычыкта. Азыр аңгырачы, өз жебестен мага 5 бармак алып коюптур. Опа, мынакей. Мына чучугу менен 5 бармак. Азыр муну ысытып туруп урабыз. Калайын жабайлы. Досум кичине уктап турайын дейт. Түнү менен уктабай айдап келген да булчу. Түнү менен уктабай айдап келген, анан кичине уктап турайынчы жүк болуп калса кайра кетип калабыз дейт. Мен 5 бармагын бердим аңгыралы. Азыр ысытабыз дагы урабыз буюрса.
bir жерге коелу, жакшыраак жерге. Мындай чоң Т деген заправкада. Азыр кирişinde mikrovolnovkасы бар. 5 бармакты жылыталы. Андан уралы жүк алдык, кетебиз буйрса. Mikrovolnovkасы. Тамакты озун ачып туруп. Biraz жылыта коюн, озун ачтым. Мынакей достор, кыргызча нам менен 5 бармакты урайлы. Силердин дагы ушундай досторуңар барбы? Өз жебестен кел досум, сен же деп бере турган. Ушундай досторуңар рахметке кылып койгула. Көңүл бурганыңыздар үчүн баарыңыздарга рахмат, ыраазычылык. Курсакты тойгузайын дагы алмаздыкта болайын дейт бираз. Мага жүк алып тур. Эми жүккө жөнөйүн. Рахмат достор, ийгилик болсун.